pura da yam zoni dong laksa ge yamba India Alliance ta yam chaw wang ngam di leire without JDU India Alliance na India thengna bada kamai thengna gada ge have number 1 question ani subada India Alliance manung da leire tonga tonga political parties sing ai Aam Aadmi Party Punjab ta solo sakani hairi adagi then Trinamool Congress si West Bengal da na traga Trinamool Congress ki magi visible oiva magi ground me amam da aduma tongan chatpagi firep leire masigi mathakta Punjab ta Uddhav Thackeray na 23 seat ni claim tori baji Lok Sabha gi sigi area me am si yenga di si orga di Samajwadi Party khangde BSP khangde loino problem la kadra have gi questions ni ado matam ji yam tele we have only 2 months ado sigi thani sigi manung da India Alliance si kamaina makeup to rakan the NDA je mighty ba pigadori have gi questions ni kai have ni yes hozik miraj na hangbiri do hoi ai haije khoi hoi tha ani khatang ding ngai re hadi akhoi sida leiri se ruling party de yahodaba opposition de leiba natragana alliance si de yawriba political party khuding mak haibatai makhoi gi oina kai tare election se campaign phawbang amandaba gi phibam de leiri ni sengna haragadi adu gi tactics so dum yawrum ba manba akoina exactly simak ni haiba mak kuthindana haidraga so leihoriba ruling de yahodaba jingjigi handicap oiba yana na ba mong de manba adugumba akhoi tactics sing akhoi uba pangye haijabatai anu ngasagi ai mamang da su thamjagre India gi political scenario leiriba state ki oiba national politics ta orkasu state amaga amta magi keno se amta manade hairiba anu manada sina maram oreka anda ngasagi seat sharing gi wafam je state amada piba dumaina state amada madugi liberty jimak chapchana alliance haibajimak tabu akhogi consensus ni work tawdoni punna tawmina doini punna leiriba asi kitang hek akoina ka haitare soiba ma leigiba matamda sagi yamna line karamba yaba sit amusu akoi heta miss tawdorine haiba aduna siguma mayam je kumna khanara kanda magi sida alliance asida yawruba political party kudingma magi ka haitare speculation haibatai ko haidi makoi gi oiba speculation haidi akoi gi oigidi sigi party sigi oina sigi state sida sit asuk puthok pangangani adu regadi akoi gi sit asuk pibiu ne haibna chingba masi loinamak yanaraga sengmadoni hariba adu state kharada alliance ki multi party lerega su state kharadana political party ama khaktang adum dominate tawraga chatpa state singjo dum yauri sumai tawdana adubu hairiba political party khuding makse akoi consensus amagi makhada work tawri ne haiba aina ngasai mamang da thamjagi do mamang gi round da aduna scenario manadabani na ngasai gi seat sharing se state amaga manaba yaroi percentage ratio loina hot pata bani madugi matung ina akoi seat sharing je lakadori ne haiba adu magna akoi housing maksu India Alliance ta chapchana thengnagani haidana akoi strongly adum common fact ta haiba tare ko adum leminari kaisu kaidri makhata ba yengminagi batai wakhan manadre adum akoi hata keno tawdori ni yengminagi batai aina sida supplement tawjani di masagi ke hai kanda ngasai Nitish Kumar na satkibase akoina ngasai aina mamangda pangidraga su mana satkiba yabagi magi move se journey je akoina sum nainaba matamda oitokba yaba maram je ngasai political opportunities oiba oidaba tu mayamgi kenoni mi gi tongan observation ne madu na Rahul Gandhi da hairi ni loi hairi politics habji maktabu amada hunaba awayakum taunaba defend taunaba masineba adu ai party sine hena pare hadina loi tholo ingatane tawbudu aikoina madugi spirit to public domain da kaya yamna thamangamba public ta akoi commitment kaya yam pibangamba madula akada ngasagi lengak sigi tasingna chapchaba afaba keno do stable government ama leibangama ise public na thajar kandane leinare ise aduna aina ngasai palawdabse kaino hay kanda Nitish Kumar na thokrise kari obiya hay kanda housing se ngasi ki khabar da ngarang ki khabar da lo yawnare tongan ba state kharagi chief minister sing ikoi house arrest tabun chingba ed thajan ban chingba re chathabun chingba mayamam chathare iba even Jharkhand ki tawri bani hojik adigi makhogi saka semagi haidana government da ikoi lae akoi alliance leire
गवर्नर दा चलगा अखोई केनो प्रपोजल थमु मतमदा इन्विटेशन जे हौजिक सु पीददना अखोई मखोई साइड तौरग थमगिबगी साइलेंट तौरग थमबगी वरी लेरी हाइतारेने अदुना स्टेट सी खक्त नते स्टेट मयाम अमा अखोई ईडी न सुमाइना थ्रेटन तौरप मसिगी मायोकनबा तनबदगी मागी अहल ओरपगने अदगी ngसागी लेरिब मागी जर्नी सिदा मागी पॉलिटिकल करियर तो सोगंदना होनबदा मदुगी झमेला मयाम दो इकोई मायोकना निंगदबदगी ओइबसु याइना मदुमंगना ओइरे हाबदि नते अदो हौजिक अखोइगी प्रशांत किशोर पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड स्ट्रेटेजिस्ट ने हाइनरिबा ममांगी इलेक्शन के आदा माना पीगिबा अखोइ केनो स्टेटमेंट मयाम ले अचुम मयाम सु यावे अदो माना हाइजे बिहार की पॉलिटिकल सिनारियो से 2024 से लोरेका 25 ता लाकदो असेंबली इलेक्शन जे सीगी ममांगदा जेडीयू की केनो सी अखोइ चप चाब खंगनी मसीना अखोइगी हाइरिबा इंडिया अलायंस सिदा चप कैसु थोइदोकबा इंपैक्ट लेरोय हाइदना हाइगिब लेरबने मनिक सरकार हानगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर त्रिपुरानसु फोंदोकिब ले हाइरिबा मागी मुपसिना इंडिया अलायंस ता कैसु थोइदोकबा चेंज लेरोय हाइद ओके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट इंडिया की रिनोन प्रशांत किशोर ना हाइगिब वाफम जी अखोइ पनबिरी मथंग अखोइ ओजादा लाक्चगे लाक्चदिगी ममांगदा अखोइ नेशनल इश्यूज अदुगा मरुइना नेशनल पॉलिटिक्स अमसु इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अमसु इंटरनेशनल इश्यूज मयाम अम नॉर्थ विंडोना पुजरकपनी अदुगा पुजरकपगी matangduda ninga siso India ki national politics ta achobo political development ama ni haidana ngasi ki topic samu puraga laksabani now that's only the laksaning base ko north east context adu manipur ki context pusan jara kanda Janata Dal United haiba political party si mark hana national political party mu oibadagi national political party ki status si mangro matungda Arunachal Pradesh ta sitaret kagiba then Manipur da sitarukar kanda third largest political party for Manipur the status pangba then Nagaland the election thing the sit kaba yauna smile liba Janata Dal gi north east la iba magi impact am chauna the election me among winter of pagi part am se north east ki part lok sabha da lakadur election sida Janata Dal ji now Arunachal Pradesh ki MLA makai loine join to BJP da Manipur da MLA taruk kaba gi manung da MLA amakhakte ne wale horije the MLA manga amadi BJP ki MLA oigrabane bawsik ado tobutobu magi voting base ama natragana mamagi last election sida magi base amadi already layina expect to yai aduga Janata Dal United ta hujik yauriba Janata Dal United ki functionary mayam leaders mayam ji mamangi election da yam narrow margin da maithi hoba mi mayam am yauri aduna sigi vote share si kaigumba Janata Dal dai bo oiro any political party amadagi election chich thengram taragadi Congress ki candidate oiro maduna India Alliance ta achauba support amadi oiramdoine 2024 election sida adu oitaragadi Manipur ki context na tragana north east ki context ta India Alliance ta JDU thokibasina kayam kyam chawna mangje ni ui na tragana masi kaisu mangde khoi makeup to yam na line ngongani na khanbi bra kamai khanbi मधु की आंसर दो हाना ना दुम मेरा थमजगरे ने खले मसीना थोइदोकपा काहेलोय हाइबदुनी मसीगी यामना चपचाबा मरिक चुम्बा खुदम हायगदी हौखिबा मणिपुर दा लेरक इलेक्शन जिंगजे सुम येंबियो हाइदी अखोई MP इलेक्शन दा सुंगारे अखोई अंकल ममांगी अखोई MP इलेक्शन दा अखोई अदुम कांग्रेस की स्ट्रांग कंटेंडर होइना अदुम ओइबिगी हाइबदी अखोईगी हाइनिंगेदी मसीदा लाकनिंगेदी कांग्रेस पार्टी जे ऑलवेज अखोईगी स्ट्रांग कंटेंडर ओइरगा लाए हाइबसे आई मसीदा अदुम थमनिंगे हाइताई हाइदी ममांगदसु अखोई अदुम कांग्रेस ना चपचाना फाइट अदुम तवी तबुदबु अखोई मयामना उनगिबदा कोन इलेक्शन द पावर द लेग्रबा मतुंगदा हौजिक रूलिंग पार्टी असिना मखोइगे सेंगदोक सिंगिन तौबा केनो मयाम अमसु यावरि को इंसर्जेंसी के कई मरी लेनबा मयाम अम लेग्रे अदुना तोंगान थंगरसे इलेक्शन निना अखोइना अमु मदुगी केनो दो पुथोंना प मतमदा अखोइना पॉलिटिकल बैक बाइटिंग नेना लौबुदुसु मदुसु पामदबा हाइतारे मदु कांग्रेस की ओइना तौजरोय तबुदबु साइगी ममांगी लेगिबा हौजिक लेरिबा सरकार अदुगा ममांगी लेगिबा परफॉर्मेंस हाइबा तारे इलेक्शन की मदुदा अखोइना अदुम उरबनी रूलिंग पार्टी सिना करम मोंगदा अखोइ इलेक्शन तौगी फ्री एंड फेयर ओइखिब्रा ओइखिदब्रा हाइबसे अखोइ खंगे हाइबा अदु मधुमक्तदा स्टिल अखोइ कांग्रेस ने याम चावना लेपा कांदा अखोइ याम चावना मखोइगा चपचाना थिंगनबा ngamgi हाइतारे अदुना
लाकदौब इलेक्शन जिंगदसु कांग्रेस ने चप चाना अखोगी कैंडिडेट अदुम चप चाना मतम चाना पुथोकनी हयेंग हैंडीकैप ओरगसु पब्लिक ने ज्ञान तारगदी अखोई हौजिक प्रजाना लेगिबा गवर्नमेंट असिना हौजिक हुजिक लेरिबा गवर्नमेंट असिना सु अखोई चप चाबा मखोई मैंडेट पिरखिब्रा मखोई की कमिटमेंट ngakhibra पब्लिक की चप चाबा फंगफम तोकबा चाकथुंजिंग फंगबा ngamkhibra डेवलपमेंट तौबा ngamkhibra हाइबन चिंगबा मयाम जिदि पब्लिक ना अदुम नैनजसनु अखोइना पॉलिटिकल पार्टी अमा होइना अखोइना थिंदना ताकत्रगसु मयामना लोय खंगरबा वाफमनि अदुना मसिदि लाकदोब इलेक्शन जिदि मदिगी चप चाबा मैंडेट से पब्लिक ना मखोइना थाजबा मिहुता अदुम चप चाबा मदुगी केनोदो पिरकनी हाइबसे मैंडेट पिरकनी हाइबजे मै चप चाना थमजगे।